Mazo, undang mau kartu siapa? Yang natakas bumuboto ng king na para namin do iba tulang ni hela namin ang kababa iba do jadi setabi pada bapak dinaw mancalo paso-paso magagason iba beruta rak doho bereta marhitei rak malangilaw manangihak pemahita asang giat rumah tangga siti ruwon ima beruntun dohok helat tau dari nauli di bulan nadik ganon disundro manasida ima mang berunta pasaha adat tuhita hula-hula na berdasinaga jala tunggudamdo husalo hami ima songot sinamak di beruntau marhitei takas do songon rubuk niada di kita batak dinang gudang di salohami sinamak di beruntai Rusuh di patwahami do sa bagian tuhamu hahanabi songos sinawak di beruntau bola tuk songonope dapoy di patwahami songos sinawak di beruntau las marohamu asa dohonong matok songon nilok na tua asa si bibi masyok pahulong les di rumah otik susadia pe dapoy tarpas kami songos sinawak di beruntau saya batari bata batong namang gohi pasupasuna maduduk buhay peo pasahat ma sama sedang diberi Tuhanmu hahana. Gabe emang gabe jarang. Ya tema songon hatan si dua marohoron. Asa bagut namar hantu main namar marmian di rubian. Koros mahamnya para muna majalo. Gabe mahamu ang dulin namin ng kalian. Madudu. Saha isolo masaha mahuhotian. Nung ibang isa di ba sa tamu sinawa di borutay duhami. Saya di gonggoton di tama kanaringgan. Madudu. Dari ope baru. Oh, nggak baru sih nggak be. Nabang guduti nama. Nang udok konok ko be baru. Bisa be alap po. Baru bisa pulang deh. Nang udok konok ko be soman. Jadi orang hada boda nama si pasiwap lepai nok kudu itu nah. Jadi disadarion nung macalo pasu-pasu padung asare be kamu. Saya si baru hari dua ta. Di bazar baru hamuna di bazar rumah tangga muna. Asal aku tak pasukan kamu. Dungi pasukan ini batama aku, pasukan ini batama bertiap murah. Dua boru kamu. Jalan ke pesarian. Labe kamu tuh dia menganak katok tong kamu dapat ke tahu dia. Soalnya tadi si dua pada honokku. Giring-giring kemana kota-kota. Atau mau mengiring-iring jalan maropa-opa. Masa dua nama tuh si koru di dulu di berubah dua nama mau itu dua boru. Rumah murah mai usaha rumah dua. Sasa di sana rumah sah ubatnya. Rumah sah ada udah di bagian sadarion. Sah mai tahu saluhu na tubang gawe tuhan orasa. Sino kau di mana? Kau dia deh kalau kami lo bercaro aku lo. Kami kita mama. Bismaru hama. Kamu lo bercaro. Oke. Jadi ini adalah wawancara haduli nami bahami. Abang pandi nami. Kalau gawe kodang nau pertusi. Nangkirangi ba na ba?
wajah budaya dah. Jadi iro juga. Saya sering mati mau. Jadi soalnya aku sana lo. Pesawat saya yang sana pesawat. Nauli mau lebih belok parno. Tujuan duluan ni ada. Kalau ni mah. Jadi kalau hadut kami nak turun dulu, sini turun. Saruma dua kali kurang kodokku. Kayu piu bau pun satu nomor ini satu nomor. Maju tu. Satu dulu satu. Ya. Sangkanya non kurang dekat jangan. Orang rabon. Sahur mai tak kuang dia. Tukar rasa. Maju tu. Jadi berarti ba dito ka, berarti manak dihaw nagbaru dulu. Abang baru po. Berhiti dulu sedarion di dapat jalo pasok-pasok perbagason iba baru nami nagabi parumen po. Anak ko nagabi hela nami. Baca lasar wanta teh sedarion abang baru. Berhiti abang baru upat ubahami do songot ruhu batak tanuli. Ini masongot ulos pasabo. Ang giat berhitio. Lam ditabayan Tuhan teman-teman yang katanyang namin ihabuak kapaso-paso. Lam hugadjang na umurong pamang baru na hunto na baru dinalahong aniron-iroy karunan mon hujulan nerion. Ang giat lam bertabdaba las niroha hujulan nerion yang katanyang takyamang baru. Boleh tuk songodok pinabuhi tarpatubahame songon ulos pakabot nabalas bedan mo nun namang baru ang nabalas tandin Tuhan tado. Asa na konong matok sonidot na ito asa si Titi masyong pahulong les di rumah tuk sonodok peti bismang nahapal sinap ulos pasaboton na buhay patupahami saya bantari batamat tong namang buhay pasupasuna right namang baro sasa ni suluma sa tuwatian upasatay na ulos pasaboton sa sahat man tong habong saud sabto naman tuwa saud na nakabiya abang kade namin nalabasahat ulos pasabot mahami ito nabaro namin alung-alung namin namaso undang na partusi. Iya. Oke. Tidak tahu dulu tiba. Ulah. Dire namin ho, nagabitok nila namin. Kamanda mo si ho, helakku. Jadi setung mariswang di beko ibak kapuda. Mulai siang gereja na king sahat wak kapuda ni tulang mo sok-sokanin ang habi ang kasimadwa. Unang mariswang di beka muna luway di beko dorku. Dilas kerohan namin kaya rodahat nagbuwan ulos si balas bedang mo. Perhitian namin na tongong pertanyaan tuwa matalibata asang giat tibu dapat nasinakapan ni Rohabo asa ada honong matok soon hadang na dua-dua asa tubuan laklam at tubuan na si Kurong ni Lulok ni Purgadua tubuan anak baho dire dahok saya Rohabo mayento sahat tu na sa Purgadua di following data ganing sasa isulubas at tubutian basah tabi na sokat ulos kelahon senas maruhatu kondak dia kusulan daro
Saat disuruh basa pengertian peserta kaulosos sesaat mau bentuk sarung jalan kalian. Musik. Masuk mahal aman di Paima. Dia, udah baru main nih, udah baru main. Kamu ya? Syarat jalan tadi, baru pulang. Malah. Sutiap Pak, Opu Biona Siturus. Sutiap Pak, Opu Biona. Lasrohan nabi dibuang kami sur. Ima songot ulos sitorok rabu. Bintang yang nabi bere senggiak basongot torok di rabu di uloson. Torok di pinuk karmu kujulan dari om. Asal horot son dari tua dari tambah pagawe dengan ditawatabuan. Hari bumat kau gawe bere nabi narua. Asal batang kasamu marsi paululuan. Maju. Luan pesasa di sulu pasatu pasat time mau uloson. Sesahat mamanto saru jalan kalian. Pasat kena udah. Bapak Spir. Ada keborasi. Kalau kau main tunggu-tunggu di lumpuh, andor hati tima tunggu-tunggu di hormok. Penggek sorba dua mama ho, abang baru. Laut yang dilupak ko. Saat tunawar nini, saat tunawar nolo. Saat.
Paduha to masuk pumpo na to. Terus nagajang do opong dison. Oh, wala perhitian doon. Kung na pa sa doon sakap do katujuan da tuan di mata do. Orang perhitian itangyang ta doon. Simbol doon. Jadi mula to sa manok pinumain. Nabuhay tara patuba. Pa parbabayano ma so ngani masali na atak iya tatagbag ka tungma. Iya magabe tukot may dinalalandit sulu-sulu dinagulat dinabamukka pardongas review kamu jala tetakba amat tarebata zuhamu manongan-nongay parumatanggang muna asa tagtong di bagasag dame makorhon las niro jadi honong matokson hatan na tua ni balin na taganing anak hawana palu-paluna asibaro hali amat tarebata saya tuan anak mahamu tuan boru saya anak ma buha bajuna jadi disun wa torop pabe akodoran di babam iba di dalam sa ulos solo Tuhan mahela namin ho boru namin beretuk solo pinagui terpasah tabian non las marohamu songon na niya mangudam nakik ko na simbol non perhitian namin udah tongon bertangyak tuabat kadewata ang giat di patu kadewata di hamu akasilas miroha ujulan niro so di ba paduhak nabi tuhela nabi na turun nabi ate las marwang manjalo bagudak kupin non daksiat di memori abang pada nabi aku bersolong tahabi berarti sinatuanim hela nabi on bamba gondang ibatu na sinagaya ba na ba
orang arang-arang dari.
Sian Stasi Santa Maria Serima. Jadi isoro kami mau Holland na mapatibong holong nasian tuhatai do kami ala dengan sapuan ni inata opungai do kami. Jadi tidak mau mang perkosi nami kami yang pasaha ulus masian dengan puan ni inataon mangido kami kurang onak baik kamu mah sudah denggani tabu-tabu ini tamu kirang Manang helakku beruklu. Gabi na jangan Isok kami ro akababam ito doto hela adong di desa Pajangon. Adong dohatan ina tua-tua na madok ko ni habang masih buruk songkuk madulo rame. Molo buruk helakon bang homa buruk si buat dame. Balik na. Hatan ina tua-tua na madok kon horbot isdik ko may nasi sabak na walu. Ibalian ng manggagat di hutan ng margalu. Ipasahatannya non ulos tiap kababam na dong dihutaon tomat tadi batama ho mangalu-alu sa iso lumayan na sa tubot kaya ni Tigaras dito guni hole na isok kami pasahaton ulos sitra jang rapun sitoro rapun ogat ho burulot kala saya matate batama na nabasa uto amang parmusik kami nagpasa ulos mahami tulad ni pamurun nami may damang mana si Talasari mabay
gagasan rumah tangga ini ikut adonggo damai di hamu. Ingat tamu damai itu indah. Moro di kamu dia di bagas rumah tanggamu masih ulun mahamu bisi masih mina. Ate bere. Orang masuk melon negara dua di kami menaruhiris kok masih morok. Anak penjamu kuberis baru pe aku toro. Maju. Nanti kok mena itu. Dia aku bere dan dua bere itu malaka di sini ada orang persaurian. Mister betul mena kalindo masih morok. Debataro sudah tua hut main tahun di Baro. Maju. Saat saat waktuan garas. Nunga sa bere sa delo hamu majalo kasukas sa joron debatan marhite na kosona pero pamu mayo ga soramu gabe mahamu buhut koras-koras. Maju. Kenapa mas? Hadiamu permusin kami asal pasal kami sudah kami mereka umma jona hobat kusi.
Amang pandinami Inalaho berhak mahami mata foto nak karya hula-hula kami mendamang na bundak sombay arang-arang dairi mebabe. Untuk sonite las manok rohani badan dohot tondimuna mancalo yang kasoban namin asa domorong mantok soni dong dua asa si titik masih opah dong les di rumah otik susadia penabuhi tapasahat kami dalam namin pasangan pok kamu raza ni hula-hula namin sa luhuk na saya bantari batalan tong namang rohi pasupasunan pesan waik be sasani suluma satu babian lunga sahak singkok pusok bahami hamu razai hula-hula namin sa luhuk na sa sahak natong kita saurut jala gabihan siduk boti bahami wah ilo duduk anggo itio, ba itu asa ada, putus-putus. Kita pihak kasuhun para anak asa contoh maita susun asa taboraka hula-hula tak tadungo bidita su para anak hula-hula nami sinaga tulang siahaan bona tulang si majutak bona nyari nami pardede tulang mangihut manurung hula-hula nama hamaranggi marpaung damanik sidabalok hula-hula naposo si marani rawat abarita Akhirnya pasukan semua dihamura asa tubuhan anak kamu tubuh boru tungang muna may sarunga dua asa lomak may nasilit juang lomak masok binabuan manak tulia bihamu mga anak ka pere namin o boru namin tok-tok mahamura bona anak ka parsaulian sahasahan ni solo masahan ko teyan kung sa kami manaluro si Torora punos nagagat tuhamu boru dohot tamu bera jadi saluhu na makita o tubang gabi at tubaro rasa so di ba alas yan kami ulang-ulang saluhu na alas asa kay kamu madoro musik na huga-huga na naman kamu ay amin na ikromohan ni ulang-ulang
nompa hula-hula nami saluhutna hula na kuno hula na matua baik ma gondang sampai caloi sangia matubu ka dauli na dengka bisa dihami asalam boilam sangat bisa dihamu saluhunda hula nami kubain kami so na tadi tua pada horon asa titip mana tinopa bodong nai lais di rumah tu soni be cukup sobau nami geleng muna saya di batama na manggohi pasu-pasuna kami tu maktari bata asai dioma masaria pasamotan tujuluan yorol Jepang muna asa sokonatan si dua-dua madohon nami asa bigagan si oping na napinukan ni tarabunga tusang karma porik dulu bangsa dua gabi yang kada di una sinur pinamuna mangowo kabar tiga-tiga pangaratto menabotan nak kabangomuan di pangaratto amna jadi sokonatan di si dua-dua dohon nami asa bangat nama ranto marmiang di robean orang semami rasa-rasa di ula-ula matalo tugabe nama ang baru nami na pangalian hemat itu kerja kami sino po di mga ang baru nami nama beri nami no baru nami tujabu asabay kauma do musik na ubat tusi
mau lihat tema di hamu kasih marwan Tuhan saya pertama kepada Pak Suryani saya niat itu tetap kalau dari terlalu lima di daerah asa tahu di mau saya tahu tanah malu Ya, buka. Terus ya buka. Sama tadinya juga. Pak Tan. ya pengen Tan. Ya, tuh. Buat ke pinggir. Ya, buat ke pinggir semua. Lah, cim keningnya. Sim kening. Ya, Maaf cepat. jangan bebek. Oke, itu juga cium keningnya. Cium keningnya juga. Iya, tengok sini. Iya, udah, tengok sini. Lambaikan tangan. Dah. Terus. Hasilnya terburu. Terus. Usul perintah, saya tahu dulu kan kata Oke, makasih banyak.